šta saopštavaju povodom... Znači, to je čovjek koji je napao pesnicom u glavu, udario našu koleginicu. Mislim, to je, evo, naš sugrađani saborac, priveden je tokom povratka iz Bosne i Hercegovine uz prateću hajku režimskih tabloida koji su u rekordnom roku pokrenuli mehanizam javnog linča. Privođenje je izvršeno na osnovu optužbe koje smatramo duboko sumnjivim. Grima snimak, bre, idioti! Koje dolaze iz propagandnog aparata poznato po fabrikovanju krivice pre bilo kakvog sustava. A ček, ovo saopštava? Neki studenti Kosjerić, neko njihovo udruženje. Da, studenti Kosjerić. Preneli su ovo i mediji njihovi. Kaže, Glas Zapadne Srbije, šta kaže? Glas Zapadne Srbije u svom tekstu koristi reči kao što su zverski nasilnik pobegao dok istovremeno iznosi detalje iz privatnog života Uroševe porodice, uključujući njegovog brata, oca i navodne političke veze. Ovako targetiranje mladih ljudi i njihovih porodica ima za cilj da zastraši, diskredituje i slomi one koji se usuđuju da dignu glas protiv nepravde. Nije digao glas protiv nepravde, nego tukao ženu. Manijaci jedni. Sram vas bilo, ološi. Da vidimo još jednom kako je to izgledalo. Pesnicom udarao, šamarao i hteo nogom da udari ženu. Dajte prilog broj 24 još jednom da vidimo koga oni to brane i kakve oni to nasilnike, huligane, bolesnike, teroriste, blokadere brane. 24. Zašto si pominda? Pitko čatanska. Voze Nikolić, govno. Pitko čatanska. U policiju da prijavim, udario me. Pa udario me čoveče. Šamarom? Da. Ovaj što je udario devojku šamarom, naći ću ga su. Naći ćemo se su. Kune nam se naći ćemo. Slikaj mene, ja sam bio, znaš gdje sam. Znaš li gdje sam bio? Ja znaš. Ništa, slučajno. Radino jedna, bre. Što ne snimiš ovo džukelo jedna, bre. Šta je bilo? Samo snim šta? Samo snimam. Nećeš vjerovati, uopšte. I ovo oni brane. Za ovo oni kažu da je borba protiv nepravde. Napada ženu, tuče ženu na ulici, to je borba protiv nepravde. Ološi jedni najgori. Ali napada njihovog saborca. Strašno. Strašno. Pa jasno im je šta je, ako im je ovo saborac, onda je jasno i šta im je borba. Znaš? Jasno.